نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kakasih, hatiran alhamdulillah, yan sa kita niyo ha zaman na to ini, waktu sa lagu-lagu na biyan na silagi, kumakita niyo sa persupuan na to, na amura ini sa lagu-lagu nikmat amuin wayroon lang tapuklas na insyaallah taala amunin perkala pag patumtum pia tumtumi antara sing kita ni magtutemangod serta yareng gulong melihat ang suku ini nak magpalukay wayroon na ruwain kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal siyadatuhu mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadjian maum pahadarat sing kamu. Hari indiin na inabutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niyo ha pangadjian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman papasinguran ka tu taniyo
paupihan ka tu taniu si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Labay rin nga kanabihan iba na karasulan. Ing kahinapusan nagpasampay ka tu taniu rin nga Allah ta'ala. Nabipilihan junjungan taniu alayhi salatu wassalam. Mga kakasisin Allah Ta'ala hatiranan, in ganap pangadjian niatud na mo maun kaniyo, ayat hangga tu 10 in ayat ini hasuratul kahf. Di ayat ini mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, aun pabaita ka tu taniu sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat hinapusan. Hipagpahuot sin kabuhi taniu, iban hipagpatutog. Sin kabuhi mag-ammal pahinang hikarida katu taniu sin Allah Ta'ala hadunya labi aula karidaan kita niu hadlaw gana-gana. Piyabaitaan kita niu hajunjungan alayhi salatu wassalam. Ubos na kiyabaitaan umat hamasa niya. Kita niu hamasa ini piyabaitaan da isab. Uno yan mga anak po impabaita yan. Qul innama ana basharun mislukum. Pabaitaan hanabi kahinapusan. Mga sila nagsakutu patuhan. Mga sila nang himuting patuhan. Mga sila nanay kurire nga kabayaan sin Allah Ta'ala. Iban hapang Hindu sin junjungan alayhi salatu wassalam. Qul innama ana basharun mislukum. Ini pabaita sin Allah Ta'ala kanila. In junjungan alayhi salatu wassalam, nabi siya. Kahinapusan siya Nabi Iban Rasul. Bukon siya malaikat. Bukon na isab siya pagtuhanan sin tao. Karawa papabaitaan. In manusia aula-aula na. In ummat hay napusan ini. Innama ana basyarum mislukum. In siya manusia da. Biya da kato taniyo. Nakabidda sadya siya. Sin piaratungan siya wahiring Allah Ta'ala. Amuna ing Quran. Giulal siya sin Allah Ta'ala singgulalan. Nabi Iban Rasul. Pakatan manusia. Magpasampay. Maun pahadarat sin sila. Sin in pagtuhanan tunggal. Amura imahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Si manusia panagnaan. Iban si manusia kahinapusan. In pagtuhanan nila. Ilahukum ilahun wahid. Mga anak po. Hajaman na to ini magkagunahan kita niyo. Dahil nga mga kagunahan na to sa lagu-lagu, pagtuhan sa bundaan.
pag-iman sa bunal, panauhid sa bunal. Iwang bihat tuon bukun bunal, huon mataw din bukun bunal, tiyo din bunal. Ti maud man imbukun bunal, nahiluhala. Bang ti maud imbunal, way hiluhala. Maita, risalatullahi ilan nas, in message sin Allah Ta'ala, in sulat, in pahati sin Allah Ta'ala, pakatan manusia, birrahmah, magkasi iwan maglasa. Imbunga simpagkasi iwan paglasa, magbaugbog hakabayaan sin Tuhan. Inbunga sin pagkasi iwan lasa, magpakamatay hakabayaan sin Tuhan. Ingkatan ini mapatay ra, sakawa insarayaw-rayaw kamatay. Kamatay kabayaan sin Tuhan, kamatay gulalan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, ayaw na to lupasun. In karayawan ianughara sin Allah Ta'ala haummatini. Pakayon na to, pahikakuyag sin Allah Ta'ala. Kato tani. Di kita niyo makakinam kuyag, di nato ka na naman ng kuyag, bang bukong kalna. Biyutang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, habubutangan sa rayaw-rayaw. Impanyap, ikakukuyag sing kita niyo, balabi-labihan. Sa bangman, mapakay sin ipon, pakabayaan sin tag-ipon. Annama ilahukum ilahun wahid. Sa bunal tuud pa man sin Allah Ta'ala. In Tuhan niyo, Tuhan sa bunal, tunggal. Dahil masababyan magkagunahan kita niyo, panghinunggal patuhan, hapag ibadat, hapag taat, iban hakatan, kagugunahan na to, dum iban sinadlaw. Mga anak ka po, aun tausul ka, biyay ta sintuhan panabi, biyay ta sinjunjungan kato taniyo. Papasinguran sila yadto. May ta, pini sila sin Allah Ta'ala, iwan napi sila sin Allah Ta'ala, hasabab, sin panghinunggali nila tudyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panghinunggali sin atay, panghinunggali sin dila, panghinunggali sin pito ang gauta baran, pakabayaan si mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut nakasud sila hapiun kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, ingulalan niya al-Faruq. Lamud siya rin akiyabayta tausulwa. Bukun baran niya nagbayta tausulwa siya. Pabayta deng hatuhan maun panabi, deng hanabi maun. Sambil weta kato taniyo. Uno innahinang niya karayawan pabaran niya tudyo patuhan. Uno innahinang niya karayawan pamanusia kabayaan si mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil mga kagunahan na to hamasa na to ini. Mari kita niyo pahika pamasa akalaas niya.
Sebab biak dagbus malupas sing kalaas si manusia masa na to ini. Ampain umat, kahinapusan umat sin Nabi, di laong malupas sing kalaas, di laong malupas sin umul, di laong malupas sin rijiki dihil kanila, may ta napakay nila kakuyaran sin nagdihil kanila. Nah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, aun kahalan niya sindum, aun kahalan niya sinadlaw hakalaas. Bang marum na inadlaw, magsaypuhan na siya simbaran niya. Unuin na hinang niya simay na at pasumadlupin suwa. Nakahinang da siya 100% papagta at patuhan, iwan papagibadat patuhan. Saypuhan na yun. Indum pamaadlaw, unin na hinang niya. Mga anak ka po, magkarunahan kita ni hawihad to papatan niya. Hawihad to kakainang niya. Hinang simbar iman usog, iwan simbar iman babae, di malupas sing karayawan sindum, di malupas sing karayawan sinadlaw. Sabab, butangan niya grid, uno, nag 100% da kasyayaon, haibadat sin mahina at dahon pamahapon. Haibadat sin mahapon dahon pamagbati sin mahinaat. Amo yan mga anak po. Nah, mahita siya yadto nakawihad tindagbus niya. Sabab, aun kabayaan sintuhan niya, i-apply niya, bukun kabayaan niya. Bat bakas aun kabayaan niya, di dahi kapag lagi sa niya biugit. Biugit niya na palaud karajum. Sabab, di kapag lagi. Di kapag lagi sing kabuhi niya, di dahi kapag lagi ha, kamatay kaniya. Gama ni kajuja na kaniya kabuhi niya, iwan na kamatay niya. Biugit niya na palaud karajum. Na uno yan tuanim pamaugbuhan niya. Paman sin Allahu Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Paman sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, hisiu-siu mabaya sin karayawan tutung basan, pagbakon niya, hakabuhi niya, aula-aula, hadlaw kana-kana, wa yakhsha ajabahu wa ikabah, iwan, dahitun siya, talaun siya simbuka, simmulka, sinallahu subhanahu wa ta'ala, unin hinangun niya. Falyukhlisul ibadati watta. Pag-ihlas kau. Hapagtaat mo, iwan na pag-ibadat mo, lillahi wahda, tunggal sadya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan, impamipian na to, hamasa na to ini. Impagkaon mataod, impag-inom mataod, imbadyo mataod, insasakatan mataog. Ingkatan yan, nikmat yan ughara sinallahu ta'ala. Pakayon na to, hikakuyag, sin nagdihil sin nikmat. Bukon pakayon na to, kakuyagan sin tao, iban sin nikmat dihil kaniya. Madto mga anak ka po. Wala yurai bi'amalih. Ingkari niya mag-ikhlas, ayaw sadya siya magpakita-kita hapag kahiniyan.
siya na yung tauganarul, siya na yung taubayan budniman, bukun. Pakita niya pa Allah Ta'ala, in siya nag-ikhlas, in siya miyagad, hasiratal mustaqim. May ta'yad to. Karena in Allah Ta'ala ri siya tumayma, sing kabayaan na to, subay kabayaan niya. Ba't bang yan tayo maunsin Tuhan, dihilan niya pahala, ing kabayaan na to, na maghinang kita niyo kaniya-kaniya. Sagawa, fa inna Allah la yakbalu minal amal, illa ma kana khalisan liwajhihil karim. In nagdaak naghinang Tuhan, in nagbutang sinatulan Tuhan, in magtayma Tuhan. Amuyad to mga anak po, in iyammalan sin Sayyiduna Umar ibnul Khattab, nang dahi sabab, in siya, lamod, dahil nga mga al-ashratul mubashiruna bil jannah. Mga anak po, magkuyag-kuyag kita niyo hakakuyagan kabayaan sin Tuhan. Maglasa kita niyo hakabayaan sin Tuhan, ayaw na to lupasunin lasa, ayaw na to lupasunin kuyag, pahikamul ka sinallahu ta'ala, patiap-tiap siyulagan waliyadu billah. Amuyad to mga anak po, ihinbiyay ta kato taniyo, sinjunjungan, alayhi salatu wassalam, haparman, tin mahasudsi, mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Masakitan niyo hadis sinjunjungan, alayhi salatu wassalam, amuin mahinang nato, pamandugahan. Iwan pamaubukan taniyo, sa lugay taniyo, yari hakumin. Wa an Abdillahi ibn Amr, radiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man samma an-nasa bi'amalihi, samma Allahu bihi. Isiyusin tao, ipagmalaki niya, ipagparungog niya, kapag kahinya manusia, indayaw niya, sung pakumangi, maita, in mataod tiniw-tiw. Ay maita yadto si mammal. Kaya sammalan, upamakuntao kaya abatan. Aung pamakusog, kaya labhaan. Maita, nagparungog-dungog siya, sindayaw niya, nagpakita-kita siya, sindayaw niya. Tanyo yan, mga anak po. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanaykod siya ring harumi, way kasusahan sinummat. Wala siya nanaykod ding harumi aun problema. Sa nanaykod siya ring harumi. Sambil umaw, tabiya yaon, kaingatan niya sin nakabak siya rusa. Nabangin umaw. Kaingatan niya, singkialumian siya, nabiya din na bukon umaw. Naapabilain tawri magad, mag-ihilas pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi ring sin umaw.
In umaw, resadya siya makaswara. Sa in nag-umaw-umaw, amo at timalago yung problema. Maita. Wala nabuta im mata, nabuta im pangatayan. Kaniyo mga anak po. Apabila nabutain atay, wulatim mata, nagproblema ang tao. Mabugto imparsugpatan niya patuhan kasi iwan lasa, iwan kuyag. Ang pahipalawag ka to sintuhan. Ing kuyag niya ay nakaw maglawag sing kuyag sintao kay mo. Man iltama syaridallah. Hisiyusin tao, muhuton niya, lawagun niya, ini kakuyag kaniya sintuhan. Bisaktin nas, misan pa siya kaastulan sin, mahadya na. Samantara impakayon niya, rida, kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhu wa ardahun nas anhu. Kakuyagan da siya sin Allah ta'ala. Iban karausan sintuhan pakuyagun kaniya imaastul kaniya. Habang mayan siya roon hasiratal mustaqim. Habang man ang siratal mustaqim niya di niya patayunin ilaw. Di niya kaunan sin riya. Di niya lamuran sin pagparungog-dungog. Di niya lamuran sin takabur. Amuyad to mga anak po, hindi ay takato taniw sin junjungan alayhi salatu wassalam. Na, uno pa mga anak po, hisiyu-siyu, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maghinang, riyaan nas, maghinang siya uno-uno taat, uno-uno ibadat, uno-uno hinang. Lamuran niya, iran niya in ka-ikhlas. Sabab yaw ning ku, giwang kuyag kabayaan sintuhan. Gantian niya sing kuyag sintao, iwan sing kuyag niya. Man iltama syaridan nas. Bisaktillah. Hisiyo-siyo manu siya, lawagun niya ini kakuyag si manu siya kanya, misan pa'y kaastul kanya sintuhan, misan pa'y kaastul kanila sintuhan. Di niya ramakaing kuyag, kaastulan da sila sintuhan, inamuin sila nagkuyag yadto, mag-astul da sila, maglingog da sila, magproblema ra sila pakaniya. Dahil nga sababian mga anak po. Ayaw na to tay kuranin amal sinun. Mahajjatul bayda layluha kanahariha. Kakana puti. Kaingatan mo kaya tamakan. Kaingatan simpunga. Kaingatan sin uno-uno kahalan. Kaya tamakan lang ng badyo mo. Ing kaagi na to mag-arama, mag-ig sintamak, bukon magpataod sintamak. Ing kaagi na to mag-arama, mag-ig silumi, gantian sin malan. Amuyad to mga anak po. Inbiyay ta kato taniyo, sinallahu ta'ala, piyabayta sin Tuhan, biyayta sin Nabi kato. Uno pa yan mga anak po. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Shaddad ibn Aus. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu an.
annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man sama yura'i faqad asyrak wa man salla yura'i faqad asyrak wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Inagi sinambuk ganarul sahabat diungog kulong na injunjungan alayhi salatu wassalam nagsabda. Unin sabda niya, man sama hisyusin nagpuasa. Puasa wajib ka atawa puasa sunnat. Yurai wala dunin ikhlas, wala dunin lasa, panagdaak, wala dunin kuyag, giantian niya. Pariya. Sa bunal to din dosa niya yan, sirik. Bukun isab sirik dakula, sirik sibi. Sabab ngiyanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in riya, sirik sibi. Nakadtoy kunutuan bang tawin sulig sin tao bihawon. Sari bang nakainom gatas. Yang pahakan tahun, paiskulun na kinder. Nag-iiskulin anak, nag-iiskulin ama, nag-iiskulin ina, nag-iiskulin apo, nag-iiskulin katulong. Intuyo sintao. Mga anak apo. Bang nato katuyuan imbihad turagbus, pagtuyuan nato. Labi rin dito ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Waman salla, isiyo nagsambahayang yurai. Di niya akarunin pagsambahayang kabayaan sin Allah ta'ala. Wala doon kaihlas niya. Pagpakita-kita, pakad asra. Sa bunal to, nakapagsirik siya, sirik, sibi. Ingan sin sirik, sibi yan, riya, sum'a. Pagpakita-kita, pagparungog-dungog. Waman tasaddaka yurai. Hisiyo nagsarak ka. Impagsarak ka niya akarunin kabayaan sin Allah ta'ala. Ingan sin pagsarak ka niya yan, pagpakita-kita, pagparungog-dungog, pakad asra. Naindusan niya, sirik, ingan sin sirik, dusan niya, pagriya, imang pagsuma. Mga anak po, magbalik kita ni upapayman sin Allah ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Hisiyo rin kato taniw mabaya. Mabaya kau ibandi, dagpakanda kau. Maita, migda kita ni rin nga dunya. In alupon na to, bugko pagkahin na to. In mga sumukato taniw, bukon magpagkahin na to. In humukom kato taniw, bukon na pagkahin na to. Na, unin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ayatin ni. Ija jama'allahu al-awwalina wal-akhirin. Liyawmin la rayba fi nada munadin. Apabila sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punun na sin Allah ta'ala. Inna kauna iban sin nakahuli. Sababaw saan nakauna rin kato tanin. Kita niyo haulihan. Punun na buhiun na patay kataan. Inna kauna ya po taniw Adam. Iban si mga iban niya. Inhaulihan. Nakita niyo na.
Unon sila yadto. Liyawmin la rayba fi. Adlaw. Way pagduwarwa. Dagpakan kita niyo mga anak po. Manawag-tawag na mananawag-tawag. Unim panawag-tawag yan. Man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi ahad falyatlub sawabahu min indi ghairillah. Unim panawag-tawag yan. Hisiw-siw naghinang. Sinhinang. Kabayaan sintuhan, wala niya iagad ng kabayaan sintuhan, kabayaan niya rin iagad niya. Di magdihilin Tuhan tumbas, di magdihilin Tuhan karayawan. Nauno na, pangayo kau hakal na simpiag hinangan mo. Palyatlub min indi ghairillah. Sabab hindi hilandasin Tuhan tutong basan pamarayaw, amura imniagad kabayaan niya nag-iikhlas. Dahil nga sabab yadto, in nag-iikhlas usugi ang babae, talawin syaitan kaniya. Di na kulong niya mag-isab-isab manasat kay mo. Tiyalaw simbuka. Hasabab sadya sim pag-ikhlas. Kita kato tanyo, siniblis, di niya kakausan. Illa ibadaka minhumul muklasin. Ingkatan ini, masasat niya. Ingkatan ini, masasat niya dum iwan sinadlaw. Hindi niya ramasasat, tambuk na. Amura im mga tao. Wayroon pagriya sum'a, wayroon nanay kurire nga kabayaan sintuhan, ialop nila sadya. In kabayaan sintuhan, wala sila timangkis daing hasiratal mustaqim. Mga anak po, ayaw na to lupasunin waktu na to. Haupo dahin waktu na to. Bangkitan niyo nag-umul kanuwan palabi-labi, nagsasampi kayo naman ako. Nagdara na tukuin kaiwanan. Na ayaw dya kita niyo mamunglaw na, uy, nasa ako ini nakaibadat sing kasibi-sibi, bihaon na sadya. Ay niyo, ayaw na to lupasunin rahmat sintuhan. Misam pa biya din nilago sindo siya. Bang dosa mo patuhanin Tuhan bayang ampuno ni wambayang ulungon. Nagbayta siya. Ghafurur Rahim. Bayang ampuno bayang ulungon. Saka waing problema. Bang aon dosa mo hantara mo iwan simpagkahim. Dahil nga sa babian, mga anak po. Mag-uus-uus kita niyo pamagla sa pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadya kita niyo mag-uus-uus pamagla sa pakabayaan na to. Tayong hukan na to imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ing kapirigluhan sin riya. Ing kapirigluhan sin magpakita kita iwan sin magparungog-dungog. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman. Inagi si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di matunglaw niya maun kamo injunjungan hambuk adlaw. Nahnu natamara fi syai'in min amrid din. Faqadiba ghadban syadidan lam yaghdab mislahu. Di matunglaw niya maung kamo injunjungan alaihi salatu wassalam. Nagdiriskas kami.
nag-discuss. Bukong pa sabi asin pag-discuss diha kato. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Nagdugal in Nabi. Wala pa siya dirugalan biasin pagdugal yan. Sabab bukon pag-discussan yung pag-agama. Pagrahmatan, pagkasilasahan, pagkuyagan. Mahuli lang na rin dito. Nahin sila upama kung bihad to, miyaway nung pangatayan nila. Ampa na sila iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya ummata Muhammad. Pag-ayad-ayad kamu. Mga kamu ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maita, innama halaka man kana qablakum bihada. Ingkaya pagbulak, ingkaya paghiluhala, sin ummat na kauna rin kaning, kaya ratungan sila calamity, hasabab sin paglugat, hasabab sin pagdiscuss. Nari naman jari balikan niyo niya to. Pamintangan na. Jarul mira likillati khairihi. Utruku al-jidal. Tinggalin niyo na yung pag-discuss. Sa impatauran niyo, pag Hindu, iwan pagpaingat, iwan pagpatumtum. Imbungan niya, pagkasi, iwan paglasa, kuyag magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin kuyag, sin ama, hawak to kita niya, inanak niya. Biya sin kuyag, sin ama, hawak to kita niya, inina, sin asawan niya. Inina, sin anak niya. Dahil nga sabab yan, inatod sin usog, haasawan niya, ibadat. Bihaon, bang natudi akaruning kabayaan sin Tuhan, bukon ibadat. Mamung-mungin babae, mamung-mungin usog, bukon manghindua. Magkagunahan kita niyo biyang panghindua, iwan magkagunahan kita niyo, hapang hinduaan na to, umami ni malaikat ka to. Iwan magkagunahan kita niyo, duaahan kita niyo si malaikat. May tayari kita niyo hamasa mataud pitna. Di na to kakausan tangkisan bang wayroon. Padabang sintuhan ka to tanyo. Nahisiw rin tabangon. Allahu waliyul ladzina amanu. Isyuren tawangun wa inna jundana lahumul ghalibun. Isyuren tawangun wa inna lanansuru rusulana walladzina amanu ma'a. Magkakunahan kita ni ubihad to mga apo. Zarul mira'a likillati khairihi. Ayaw mag-discuss. Bukon pag-discussan. Bukon paglukatan. Sa pagpaingat. Hinduan sin makaingat, hindi makaingat. Amin yawn siya sasat siya sin syaitan, panghinduaan ta. Ayaw ta siya karugalan, sa karugalan tininang niya. Sabab, anytime yaon, bang siya makatayma, si marayaw migda siya. Dari nga sa biyad to, ingkato tanyo, panghindua, uning panghindua na to.
Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'uf. Madto mga anak ka po. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarul mira'a fa innal mu'mina la yumari. Ay kamuton magdiskas. Ay kamuton maglukat. Karena imbar iman. Di siya sumud pa magdiskas, di siya lumud pa maglukat. Sa insuran niya, magpatumtum. Karena impagpatumtum biyay sintuhan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum kamu. Karena impagpatumtum hikaringhil kamumpa atan mu'min buhi iwan mu'min. Sung namig nga dunya. Uno pa, inikanti, watawasaw bil haqqi, watawasaw bil sabr, watawasaw bil marhamah. Pagwasihat-wasihat ikaw. Pag-advise ikaw. Pamagkasilasa. Miwan maun pakasabunalan. Amad timbeta kato tanyo. Sinjunjungan na to, alayhi salatu wassalam. Na murah-murahan, mga anak ka po. Miabot na yung waktu na to. Pagtaayunan na to. Pagtaayunan sinatay na to. Pagtaayunan sin suara na to. Pagtaayunan sin pito ang gawtakbaran na to. In kalasahan sin Tuhan. In karidaan sin Allah Ta'ala. Amuna imagad kita niyo. Hakawayaan niya. Magtaat kaniya. Iwan magibadat kaniya. Tub-tub na ridto. Salam doa anamu ang mga anak ka po atiranan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan nazata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.